Hi everyone, Kurumzeri. Welcome back to Wanderlust Ita by Syria. I ngasi vlog se Hujik Hujik chathariba Indigo Airlines ki interview ki matang dane magi criteria kari no magi interview chalam da kari tawgadage magi preparation kari no aduga interview round se kari lay no role do kari no haiba gi matang da sensible vlog ne ado cabin crew experience yaruga de ki viewers sida this video is for you. Alright, welcome back. Ado Hujik Hujik se Indigo Airlines na makoi interview mafam kaya amada lauri ado North East ki oina makoi na Kolkata ga duga Guwahati da makoi na lae ada Manipur dagi kaino adum hangbirak pa ichinaw yawe Manipur da karam kanda interview lagto ino na ado even Guwahati ba wa is maina lakani thazarude makoi na lai se laibag yamna phai ado Manipur da adum ngai lai bado ai pak na thazade ado izna Guwahati ba chatlaga interview se pibiyo aduma thamsaramge ado interview se chatrikanda somna zingadabadi makhoigi da register hana tawgadabne online da ado register kamaina tawgani habto ai mayam do charki khwaihan bada somna safari or google da changaga indigo careers nan thabiro aduga sigi page tholakani sigi page ki second suba se department all jobs indigo careers se sigi link da click tawbiro click tawro matung da sigi page tholakani sigi page gi view all jobs se sida click tawbiraga kaino sing do openings myam do thola ani ada ai left from the lairiba makha sida see all hiring events hai sida click tawraga gi right from the lairiba vacancies myam se tholak toine ba sida gi song you preferred job and then kaino do location do aduda changaga click tawbiro click tawro matung da details oina tholakani ada details to the makhada scroll tawraga dum scroll tawkhalaga agi right lom da lairiba kaino se login to register now hai se sida click tawraga registration do tawbiro registration se tawgraba matung da song gi status su sumaina laigani ada sigi page to status ulakpa do adu do screenshot tawraga thambi hawo ai maram haizarake register se tawgro matung da somda invitation mail ama lakani ada mail se sida laireko ada moina id pira ise sigi id se tawraga somna interview do chatkadavne ado mi khara di phangbo phangdaba yamna tawe ado patience laibiyo aduga phangdraga na makogi indigo gi mogi application du da khara technical error gumba lairamba yai aduduna ngasai aina screenshot taw hai horibado adugi kano do proof to puraga nangse online da apply tawgi habagi proof to puraga moida utpa yai kari gumba hanga agadi ado moise walk-in nina hangdi hangdabane ado compulsory di somna online da registration tawbase darkar oi okay hojikna interview se chatrikanda makhoigi rules anobo singdo ai mayam da haipatang explain tawzaramge aduga follow tawbiyo makhoigi rules sing se natradi adum elimination da yagrani adum squid game songna ko ado mayam follow khwai han bada assessment day numit da fazana prepare tawraga chatpiyo cabin crew gi rules sing si karino haibdo khangdokpiyo aduga company sigi matang da fazana khangbiraga chatpiyo Ani subada makhoigi dress code asi follow tawbiba makhoigi instruction adu formal shirt to half sleeve oigadaba skirt tuna khoigi khu mapa yogadaba stockings machu duna unsa machu setpiyu aduga makeup tawduna lakpiyu na moina haire ada makeup to kaino makhoina tawduna lao haisa khoigi scar gumba kai ka check tawbagine khoigi skin condition do ado makhoina hairise kaino ma tongana makeup to puraga lakpiyo na ko ado makeup tawduna lao haita zu kitang adum light makeup very light makeup tawraga kitang presentable oina adum chatpiyo nude lipstick kumba adum thara chatpada kaisu kaide ko Mathangda documents sing do passport size photo ani resume copy da soft copy da ama hard copy da ama aduga class 10 and 12 ki mark sheets ki photocopies pen card aadhar card aduga passport ki photocopies sing su purga chatpiyu aduga mayamna interview lakpa matamda akhogi mask upa kawbigano mask upakta taadi makhoina interview do changhala roi aduga last oina Arogya Setu app to download tawbiro compulsory Okay, hojikti ai criteria ki matangda ai hapetang pansaramge yengbiyo Criteria se sida laizare hapet pathorake female Indian nationals with Indian passport paigadaba aduga chahi sina 18 to 27 years of age six the freshers kiniko aduga educational qualifications sina recognized university dagi class 12 pass tawgadaba Mathangda communication se English ka Hindi ga phajana haigadaba ado Hindi se akhoi North East gi di yamna target tawbane Hindi da tum introduction or say something in Hindi na tum hairakpane aduduna khara practice tawraga chatpiyo iba mak phajana haitrasu
kaisu kaide ado at least communicate tawbu phauti adum ngamnaba tawbiyo ko aduga height ka weight ka se height na 155 cm minimum aduga weight sina ngasagi height tu ga chanana proportionate BMI oigidaba last da appearance se akhogi positive body language oihanba aduga masana na interview do fazana follow tawraga makhoigi dress code ka do san follow tawra groom tawraga kerega chatpiyo aduga tattoos lairagadi akhoigi visible oiba mapa nataba makhoigi uniform do ngasai half sleeve oibanina ngakta gumba adagi akhoigi khutang gumba da tattoos laiba yade Hujikti mayamna kharangna ngairiba interview rounds matanda lacharage ado interview numitda yari makai ngana chatpiyo numitse yamna sangani numitda moina round mari mak loina bak tokthokani ko aduduna yamna sangani aduduna chak lamakpa kholakpado lakani ado yari makai akhoi kainogumba biscuits kumba chips kumba adum bag ta khara achapot hapchalaga pubiyo adagi kaino water bottle macha amak pusanbiyo aduga makeup pouch su kaubihena ko aduma leire ado interview rounds ki matangda lakcharage yengbiyo interview rounds ki sequence se mafam amaga manadaba yawre aduga numitugi HR dugi magi decision gi matung ina makhoina round do decide tawe ado aina sida pizariba sequence gi round sing se adum anamba mafam da moina follow tawba rounds kaine ado ai kaino marak moina second round se first round da gumba onthokpa khotpa adumaina tawba yawrakani ado sigi round sing se compulsory di adum oire eko ado ihan hanba round da makhogi se introduction round tawe ada introduction rounds da makhoina manga natraga taret 5 to 7 candidates sing se koksalaga makhoina round lephalaga introduction pihalle aduga sigi introduction round se da tell me something about yourself haiba adumaina tawba yawe aduga anambana north east gi lakpa sing se makhoina hindi da introduce taro haiba gumba say something about your place your city in hindi gumba adumaina hangba yawe Sigi first round se yamna maru oi kaigino da sigi first round se changba se kitang wanei mi sing se kaigino da filter out anambana tokthokpado sigi round se dagi oye mi se adugi matik candidate se yamna lae aduduna makhoina yari makhai kitang bok mistake ama utar adi makhoina chathankhiba thuna eliminate toktokhi communications fazana yengakani sigisida nangi dress code yengakani aduga kaino body language to fazana yengakani yari makhai sigi rounds da nangi impression do fazana pihallo mathangi round da group discussion natraga extempore speech oeba makoina topic ama pirakani aduga topic to gi matang da nangna ngangun haikani ado sometimes some interview da introduction ngasai first round do aduga tawminaba yawe Hujiki group discussion duda makhoina topic sida mamang da chatkiba candidates kharana phangba topics ne aina sida pizari se kharadi happiness se yamna common oina hange kainurom da su Delhi Mumbai Bangalore da sigi happiness topics se yamna phange women empowerment adigi social media gi pros and cons sina kari kana ba pi kholi haiba gumba adigi covid related topics like how did you manage your difficult times during covid adugumba adumaina hang pa yawe aduga nangi kari skills improve tawi khotki adumaina hangbosi yawe adagi your most memorable childhood memories se kari no haibe matangda asemkidi sigi se moina communication round ana sukhara thonba yawe adugi matung inasu hangba yawe ko ada sigi round da moina yengise nangi mindset tu ne yengise aduga kamaina khuma I nangi presence of mind kari no phajana poise tawraga phajana presentation to piba ngambra khotpra adu yengine ba mathangi round da makhoina grooming round torani grooming round sida somgi height weight adagi scars ke kada loina bak BMI ke ka check torani ada sigi round sida Delhi da khogi Manipur dagi chatkiba candidate ama da smaina moina announcement book ma pire en hai duga announcement book se makhoina Hindi da pathor ona hairaga dumaina pahanba yauki Mathangi round management round se HR round ne ada makhogi HR manager gumbaduga kaina personal interview oina taroktoine sidadi ada sida anamana phangba topic se why you want to be a cabin crew duga say something about your city adugumba and then why you want to join Indigo say something about Indigo adugumba do oina hangaena hai sigi round sidadi sigi management round se clear tawba ngamadi adum nang se khallabani ko ada sigi round sida clear to hoba ngamda taradi nang se cooling period ana moina pirakani cooling period te laigani for 3 months aduga 3 months to kaino nang thaba yade ko interview sigi matam moina pirise nang ngonda sokhiba khotkiba laibado improve tawro na hairaga
ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯇꯔ 3 months only you can come back for the interview ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯈꯜꯂꯛꯇꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯈꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯇꯪꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗꯣ ꯆꯠꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦ 1ꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯐ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ VP-ꯗꯨꯒ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯖꯁ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯣꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ VP-ꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯄꯔꯁ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯂꯦꯠ ꯃꯤ ꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯤꯊꯍꯧꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑෝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯂꯦꯠ ꯃꯤ ꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Thank you so much for watching till the end. See you. ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯦꯠ 11 ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ 5 weeks cabin crew online workshop ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ workshopꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ highlights ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯑꯩꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯀꯩꯒ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ workshopꯅꯦ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯦꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯦ cabin crew ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯑꯗ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ every now and then ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ subscribe ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯣ ꯇꯥꯇꯥ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ thank you so much